Hello everybody around the world. Wishing you all the best for 2021 from Vienna. Stay healthy and follow our channel. And now especially for Minangkabau people, keep on training, stay healthy and don't be gafardo. You know what it means. Kadang parui, pado dado. See you! Trotz der schwierigen Zeit und der Pandemie 2020 wünschen wir euch und uns einen guten Rutsch und viel Gesundheit, Erfolg und ein schwungvolles neues Jahr 2021. Terima kasih, danke für euren Support. Ich wünsche euch alles Gute. Selamat Tahun Baru 2021 dari kami. Terima kasih atas dukungan atau sokongan Anda untuk kami yang jauh di rantau ini. Semoga tahun 2021 kita semakin sukses, sehat, dan bahagia. Salam dari Gute, Austria. Sampai jumpa dengan Glück yang akan datang. Terima kasih.